tōmua i te whakatū kāwanatanga e whakarite porotiehi ana tētahi iwi o tauranga moana hei whakawaha i o rātou nawe ki te krauna. I tēnei pūrongo pōti motuhake pāna ki te waiariki, hei tā te iwi o Ngaiterangi arā a rātou take tiriti kua roa e noho whakatau kore ana. Ā, hei tā rātou e kore hoki e tau ngā take tiriti whai muri i te pōti kāwanatanga. Nei rā te pūrongo a Timoti Tiakiwai. E porotū ana i runa i nā tiriti, ko tahuri atu te iwi o Ngaiterangi ki te pukamata ki te whakakau i a rātou uri. Tēnā tātou, kia ora tātou te ngā uri o Ngaiterangi, tēnei rā te mihi atu kia koutou katoa. I'm here just to let you know that we're travelling to Wellington. Kua roa tēnei iwi o taurana moana e tau kumekume ana me te krauna e pā ana ki tā rātou kawe i nā whakatauna tiriti. Ka kororo mātou ki te krauna i tau awa, ki te ki a rātou. I kei te he kōtou, i te mea he mahi rawa ke tikanga tērā te hoatu whenua o iwi ki iwi ke. Ko tā rātou, ka pērā rātou. Nā te tatao te kōwhirina pōti kua ara anō nā whakaaro o te iwi ki nā mahi o te krauna. Nō reira, hei tērā wiki kātau atu te iwi ki te porotū i te whare pāremata. Ko te mea nui, he raru tēnei wāngi i a mātou me te krauna. E hara tēnei he whawhai i wāngi i a mātou a iwi. I te mea, ki te kore tātou, mātou hoki o ngā iwi o Aotearoa, e tū kahana, hei tū kotahi ana. Ka are kore ka mea, ka pau tātou e te krauna. Ko tahuri atu te kaumātua o te iwi a Hauata Pāma ki te pukamata kia rono ai tōna iwi i a rātou kōrero. This is going to be our last shot at this. One, because of the elections coming up, and two, because this will be our last chance to have a go at the Crown for not listening to us, and maybe this time, because it's election time, they might pay attention to what we have to say. I te tau 2008, pātata atu ki te 2008 mano nā tānata oroto o te iwi o Ngaiterangi. Kua ki te rātau i te mahi o te tanata kua hūnuku ki taurana, te tipu wawe anō hoki o te taone. Hei tā te kai whakahaere matua a Paul Stanley, kai nā uri o Ngaiterangi te mana ki te panoni i te ao o Apōpō. This is part of the problem, is that people belong to whatever, National Party, Labour Party, Māori Party, and they just follow the lines that these parties are taking, regardless. I'm asking you to make a choice in your vote that supports the well-being and the future of your people. Me te mōhio anō hoki o te iwi, ka kore o rātou whakatipurana e wareware i ngā mahi tūkino o te krauna a, e hia ana te hiamana o te iwi a Charlie Tāwhiao, kia mōhio ai aha koa ko Waikauru hei ka wanatana a muri i te kōwhirina pōti, e kore a Ngaiterangi e tuohu. Ka tai ki te wā waka mokopuna, ka re kore ka tiu ana rātou i te kāwanatanga ki te ki. Hei, ka re anō kia mutu tō kōtou mahi. Kei konei mō tonu mātou, e mōhio tonu mātou i ngā pakanga o mea o muara. Hei te wiki e tū mai nei ka porotua no te iwi ki runa i te whare pāremata. Timoti Tiakiwai, te karere.